O te whaatalo whātu lau whaafonga angai le nei tai au, mā lole fo lau, alo mai o tālala Radio Samoa. Ona ole whaatupula I o ve singa tūla I mai le vau tupulanga talavo I whale whaatalipasi I au kilani, o le ua whaau popo ai leo leo I no fuanga nei. O whale whaatalipasi Newland, Henderson whaapea Albany, leana taha ua mai ai ma o taimi pisi e tūsama whaamauninga mai le Auckland Transport, lea ua wa ai ai malu o le malu. O le telo vevesi nei e tūsama report le Auckland Transport o lo taha ua ai taimi o tu uanga wa onga, lea whaato a umatu, ma a o iai suia le au whainga luenga le pūlenga, o le afo I ua whaatalo sangai nai, le iai ma leo leo. O le whale whaatalipasi Newland leana o so whai ai talavou to alua ta isfulu ma le tolu tau sanga le mātutua. E isi fo I talavou mai whaapeo leana o atu o se kulupu e tusa ma le lua se fulu le to atelo I lātou. Ma o le mea fo I leana tupu I Henderson whaapea Albany. Whai mai ai ma le First Union le tu mo avipasi. O ve singa nei wā a fia atu ai ma avipasi I taimi e whai ai lungo pasi. Ma wasawai fo I ma la lātou ta alo sanga. Ua tatau fo I ona whaau popo se kula tie le ngata o whale whaatalipasi ai whaapea lunga o pasi. Ua solo Universite le malo mo sana fesoa soani a o maa walunga I le whai numero visa te ena mo whanaua o nga initia whaatala sanga mai I to tono o le neitau sanga. Ai ele isaula ko viti, wa onga whaavau malo le maketi lona lima I le whaatula ngano maketi whaavau malo ma e sau mai a unga nei e whai a nga I whafo peitai. O le wapa uma walalo le whai numero whanau o mai ona o visa. Leana sang mai ai le tolu tesi fitu piliona I le tamau aingo New Zealand ma o le telo tupe nei e alu sa o a nga I Universite. Wa tutu whaatasi e Universite e valu I totono New Zealand whaatasi manisi o whaalaputuputunga whaapele immigration a New Zealand. E whaatala noa a wale ma whai e ona toe mawale ava noa mo le to atele o lo o fia o mai e a o onga I nei. O le isi mafua anga, o le umi ona whaanga yo talo sanga o visa. Ai I whaamaunga lata mai al immigration o lo mia I e tusa ma le whaase fulu pasene talo sanga o student visas, mai whanau a onga initia mana tau a au I tonu, o le whaamasi na mua o le neitau sanga, o le awa te ena. E le ngata lau le ngā lulu e whaataso Universite male malo New Zealand ai whaapea fo I pūlenga I initia. Wa o le palemene le mataa upo le ulunga li I Brazil leana ngalo I le faufautua po le advisor o na whaatalo sanga le lano fo mau. O Newton Manubia Santos o loo iai I New Zealand I lalo visa whai ngā luenga le e umaleo ngā ia se tema ma e whaitau wafe tupe na tutongi whaatalo sangai. No fo mau I lalo le visa na o le whaatasi o no fo mai le malo New Zealand le lua fe luas fumaltasi. Peitai na ngalo I le advisor na whaaulu la latalo sanga tu ua iai o le toa ngao le au whai ngā luenga na ngalo ai. Na mua I sulu ai le minister lango fe malanga inga Chris Pink se I ona to e iloina. Peita ina te ena muli ai to e sui le tali le minister mwhai mai o le a ia va ai iai. Wa sulu ai le ulungali I le palemene ma a mata le petition e whaatalo sanga ina I se avanoa e ilo ai le la talo sanga ma e o mai le taimi tu whaatasi e talo tai au. Ua silia ma le lua fe lima se lautangata I sainia le petition. A o whaata amilo ai pia lale fina wa Newton Manubia Santos, o lo langolangoina le so upo fi malanga inga Ale Green Party Ricardo Menendez March le finau ale ulunga lii. Wa va aile malo e sui le awalo lo o ina i le whaitau ma le tusi a whanau a onga, ma o le uwhai mai ai, o le a ngai I le structured literacy. O le luatau sanga talu ai, na ilo ai le education hub, ma mawai. E na ole ono se fulu pasene o whanau se fulu lima tau sanga le mātutua I totono New Zealand. O lo o ausia maka e pasi ai le whaitau tusi ma le tusi. O lo na winga, o le whaas fulu pasene e le ai. Wa whai mai ai le malo I le vaiaso le nei wa iai fuafuanga e a oina ia onga le structured literacy po o se tasio awala e mo moli ai le a oina o le whaitau tusi ma le tusi. Mo le mau le minister a onga Erica Stanford, o le awalau pito I whaamaonia lea e manuia I lea o awino o whanau. O se fuafuanga I whaalwa I le malo le onos fu male 5 miliona I mua ko leni e whaia onga ma whaatupe ai tusi ma le tele o le oa e mo o mia moa o onga nei ma e mo o mia le amata o awina ma I le kuata mua o le tausanga a sau. Matala muli, ua mai atusi le loa ia le sa avea ma minister o le va I whafua au se talia Bob Carr a nga I le minister o le va I whafua New Zealand. Winston Peters e whaai loa iai, ua vai nei e ave ia I le tūla fono. O se tusi wa sawai le mai a upu ia e Peters o le fina ngalo ka whaatatau I le whainga whaapa anga leolo o iai au se talia, Beritania, whaapea Amerika.
Fai mai ka o ni lafonga I tau whaaleanga ma ole a ia su I nai Peters. Le isa tala le minister wa I whafua New Zealand pe ua ia tau au ina le tusi. Ai mai le pale mia o New Zealand Christopher Luxon ana nafi e tusa ma lafonga alana sui pale mia e tatau ia ka o se tangata polokiki e lava lona tau mai ona malama I le feso wa ino mea I totonu o le li o wha polokiki. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.